ja mogu nešto da dodam, jel se čujem? Pozdrav svima. Čujemo. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav, moramo se vratiti, znači, odakle sve to počinje, znači, zašto ta laž i zašto negiranje Bosni i svega što je u Bosni bilo. Radi se o tom da ta plemena koja su živjela u Iliriji, oni su insistirali da su oni svi Iliri, bez obzira što su nosili različite imena i nisu ih uspjeli potamaniti i uzeti vlast nasiljem i onda su jednostavno pervertirali kršćanstvo da bi crkva preuzela svjetovnu vlast. Zato je nastalo to trojstvo. I da kaže da je crkva ta koja daje čovjeku oprost i samo preko crkve da može čovjek doći u dženete ili i sad da bi oni poništili ono što se očuvalo u Iliriku, jer je znači prva verzija u stvari kršćanstva se očuvala na Iliriku i to je bila crkva bosanska i prema akta Bosnaje koji su pisali sveštenici, Bosna jeste bila duhovni centar, a gdje je bio duhovni centar tu su bili i vladarski, to je bio i vladarski centar. Zato što je usko vezano bilo ta duhovnost sa vladanjem, jer prije ljudi su bili dosta prefinjeniji i čistiji i vjerovali su da vlast dolazi iz Boga i tako i knjige pričaju. Bog daje pamet i vlast onima koji su prosvjetljeni, produhovljeni. I od tog dolazi, kao što Samir kaže, to ime Basana, prosvjetljen, produhovljen, ljiljan, probuđen čovjek. I onda su oni izmislili to trojstvo i sve ove perverzije, znači oko Bosne i te laži i ta šizma, radi se o tom da se pobije postojanje tog izvornog kršćanstva, da se nauči u stvari ko je bio Isus i da samo ime Isus Ješua znači kroz Boga spasenje, znači ne kroz crkvu. I sve ostalo, samo sve te laži se nadovezuju i svo to negiranje se nadovezuju na tu laž. Jer oni nisu mogli fizički da to zauzmu i unište i onda su duhovno počeli da pervertiraju, znači, ljudsko poimanje Boga i svijeta. Kako čovjek u stvari dostigne taj put Božji, da uzme ruku Božju, da prati uputstvo Božje i totalno su to prevrnuli i kao što vidimo sad na čitavom svijetu, putem te perverzije vjere, oni upravljaju ljudima. Jer ako čovjek i osjeća da to nešto nije u redu, crkva će mu reći, ne znaš ti, nemoj se ti pitati, nego moraš slušati kako crkva. I na kraju su preuzeli u smislu da crkva daje krunu, crkva daje kraljevstvo. Nije više bilo da je vlast i moć od Boga, nego od crkve. I onda su tako ljude okretali da radi nešto u stvari protiv sebe i protiv istine. I zato imamo to što imamo i ovo sad što govorim, ako pogledamo na šta se događa u svijetu, o tom se radi. Znači, perverzija vjere gdje se negira čak i u islam, znači negira se jedno izravno konekcija čovjeka sa Bogom. Znači, ti ne moraš ići ni u kakvu crkvu što je bilo zastupljeno u Bosni. Bilo je sabor, a nije to bila ni crkva, to je više sabor. Ljudi se saberu i recimo kad se uzimalo to pričešće, samo stave Bibliju na srce i kažu da će gledat u što boljem znači svjetlu da prate tu riječ Božju. Znači, jer kroz tu istinu dolazi spasenje. Ne kroz crkvu, ne kroz džamiju, ne kroz hodže, nego da čovjek sam u sebi spozna tu riječ Božju. I sve te knjige su baš zato došle da čovjek se prisjeti kako to funkcionira. Kako funkcionira veza čovjeka i Boga direktna, znači ne treba ti niko. Nikakva pričešća i nikakvo uzimanje da nešto izgovaraš, to nema veze, sam sebe lažeš. Znači nećeš postići osim istine koju nađeš u srcu i što je kršćanstvo izvorno učilo, znači istina je u tebi, carstvo Božje je u tebi. I to su oni sve pervertirali i zato imamo, evo sad, znači oni pomoću religija, mi imamo znači veliki
i opasan diskurs sa, recimo, Srbijom i Hrvatskom, jer će njih crkva uvijek usmjeravati da smo mi nekakvi, ko što je prije bilo, heretici i tad smo bili kristijani, danas smo muslimani, znači uvijek te izaziva se putem vjere, to je u stvari neslaganje između ljudi gdje je Božije, znači Božja namjena je bila da se ljudi slažu, da poštuju jedni druge, da shvatimo da je svako na drugom nivou svjesnosti i da moraš imati strpljenja i pusti čovjeka da dotakne tu istinu i da dođe sebi. Znaš, da to te ratove i sve pravi, da čovjek nema mira da shvati. Da dođe sebi i kroz sebe da se vrati Bogu. Eto. Dobro. Imenjak. Tu sam, slušam ja sam tebi rekao, ja sam fastuo 3 put za redom, sad sam rekao sat vremena priča, pauza i tako, zato sam i pozvao vas malo više da svako može pomalo nešto da priča, a ne samo da jedan priča pa da podeli. Evo, ja mislim da smo večeras dobro iscrpili temu, bar što se mene tiče. Ima toga normalno uvijek još za reći, ali... Ne, znate što je, reću vam nešto, meni je drago da je kako se zove, Dardanija da je došao i da je postavio pitanje neka, znači sad se odgovorilo na neka pitanja koja se vrtila neko vrijeme po ovoj, kako se zove, ovoj platformi TikTok, znači svako je dao svoj doprinos i to mi je drago. Zatim drago mi je što je došla Stone Sleeper pa je rekla i ona nešto, znači po tom pitanju, tako da smo ovo druženje do sad učinili jednim od najboljih. Znači, ja sam svoj uvod rekao, znači jedno sat vremena sam isto i ja pričao. Prije vas svih ja sam to počeo odmah. Hajde rekao da nešto malo uvodno kažem o Sandžaku, pa malo je Sulejman pričao, pa malo si ti dodao od sebe. I poslije tog sam bio malo na pauzama, znači iftar i jacija, tako da ne znam o čemu se pričalo, ali fino smo rasporedili, znači baš je ispalo super, ja mislim da je ovo do sad najbolji live što se tiče teme i rasporeda i plana. Možda ako je iglo nekog svađanja i toga, ja ću gledati da to prekontrolišem video prije nego što ga ubacim na YouTube, tako da ne bude nikakvih tih svađa. Još bih ovdje zamolio ovdje pojedince, ne znam da li slušaju, ja apsolutno ne dozvoljavam na live-u da se Bošnjak sa Bošnjakom svađa, nebitno iz kojeg dijela Bosne ili Srbije ili svijeta ili odakle da je. Znači, nemojte da vidim da neko nekoga napada na mom live-u, da se svađa Bošnjak sa Bošnjakom, znači da se sramotimo i da se vrijeđamo bespotrebno. Znači, momentalno ide blok i završio s ovim live-om. Tako da znate, znači ako sam pozvao ljude da vas nečem nauči, da vam nešto kažu fino, da znači svoje djeci možete prenijeti, nema potrebe da svoje frustracije i gluposti znači ovdje sprovodite na ovom live-u. Znači već sam preko 200 ljudi blokirao, ne želim znači da se ponavljam. A vidio sam neko je nešto se svađao, mislim da je bio Ardeja, svađao se sa Sunshine, znači evo ponavljam, nemojte tu da se ponavlja više. Znači to što imate nesuglasice, ne šajte ih ovdje na live-ovima. Nemojte te sramote i bruke, znači to nam ne treba. Treba da budemo složni, da jedni druge pomažemo, da pazimo jedne na druge, bez obzira na naše razlike, na naša različita mišljenja i te gluposti. Znači to ostavite, nemojte se svađati, nema potrebe to ovdje da donosite. Ako može i kako, znači razumite, znači zaista, mi nemamo nikakve koristi. Vi trebate da razumite, Sulejman je znači starija osoba, znači njegovih 5 minuta ne može se platiti. Vi ne razumijete tu. Znači njegovih 5 minuta vi ne možete platiti. On je došao svoje slobodne volje ovdje, znači. Tako isto i sa Amir. Znači mi svoje slobodne, znači drage volje dolazimo ovdje. I pokušavamo da nam neke stvari kažem. Znači što neće ovi iz Sarajeva ništa da učine, a sa kojima vodim bitku skoro svaki dan, zna Sulejman, zna i Samir šta ja pokušavam, neće da pokazujem ovdje. Znači šta činim i eto, dobijam neke čudne odgovore, ali nije bitno. To njima njihovo, meni moje. Neka, a eto, neću da znači govorim o njima. Šta me briga. Tek toliko da znate. Eto. Da ne bude poslije što si blokirao. Eto, zato sam blokirao. Da.
Ne treba sad doći ljut, upast u lav, jednostavno reći svoje i onda, na primjer, možemo reći, ajde zapisat ćemo, pa ćemo drugi put da obradimo to malo s više posvetiti toj temi, da uklopimo te dijelove koji nisu jasni. I na kraju krajeva, i ako ne može se uklopiti, ajde evo ti misliš što, ja ovo, možemo složiti da se trenutno ne slažemo i gledat ćemo više da nađemo izvora i dokaza da se to uklopi. Na kraju sva ta istina mora uklopiti. A možda i ne može jer su puno se toga uništilo baš zato da se ljudi ne mogu složiti. To se vraća na moj prvobitni argument. Jednostavno je bitno da se ljudi svađaju i da nisu u slozi. I tako se oni zarađuju, ako ne mogu od poreza, oni će izazvati rato pa će prodavati oružje i tako, zato što ti misliš to, ovaj misli ovo. Znači ne smijemo, moramo uvijek se vratiti Bogu i šta je Bog namijenio, mir, i eto ne možemo se složiti sva da jednostavno fali, puno se popalilo, pa znate u biblioteku dole Aleksandriji da je svo znanje svijeta popaljeno tu. Vjerovatno je neko izvukao šta je htjeo sačuvao, a ostalo se ne zna. No, znam ja ko je to sačuvao, napisat će te poslije izvore, poslat ću ti ja sve same podsjeti, poslat ću ti ja od Aleksandriji sve što sam našao. Samo me podsjeti. Hvala. Ali eto, suštini to, znači Dardanija je ušao jako ljut, jer mu nešto nije odgovaralo, jednostavno odmah promijeni, čitavu vibraciju live-a promijeni, zato što njega ljuti što se ovo priča. Ali ne treba tako ući, ajde mora reći, ja mogu ja ovo nešto dodati, ovo smo mi otkrili, znači mora se naučiti kako razgovarati civilizovano, ne zato što ti sad mrziš to što si čuo, nego evo ovo ja znam kako je ovo ovako, a to tako, možemo reći ajmo to zapisati, pa drugi put još možda napredovati ko šta može naći ove s te teme i obrati, ko što Samire ti si rekao, ajmo se fokusirati na periode. I svako nešto doda svoje i polako ako se nešto obradi napredovati dalje. Znači mora se ostati civilizovano. Na kraju krajeva svi nas neće biti, mi samo dijelimo ovaj prostor u vremenu i što god od istine nađemo i ostavimo našim pokoljenima posle samo im može pomoći. Znači laž ne može nikom pomoći. A u suštini samo ta istina treba da se ljudi slože i da žive u miru. O tom se radi. Znači da se ne svađaju. Pazite, recimo, za primjer radi, ja sam jedno vrijeme zvao i ovoga Vlaha i Srbe i puštao sam i Hrvate i nema koga nisam puštao. Ja sam uvidio da ljudi dolaze, najviše se svađaju. I najveća gledanost i posjećenost je kad su svađe, konflikti. Ja zaista to me ne interesuje. Ja ne želim da imam live-ove gdje se ljudi takmiče ko će koga više uvrijediti, ko će koga poniziti, a sebe uzvisiti. To meni ne treba. Ja zaista nisam željen pačenja i dokazivanja. Meni to ne treba uopće. To zna Sulejman, to zna i Sandra. Ja uopće to ne pokušavam ovdje. Ovo je čisto, eto, da se koliko može, da se iskoristite, eto, dok imamo od nekoga nešto da uzmemo. Dok nam je živ Sulejman, ja želim, znači koliko mogu, s vremena na vrijeme, kad on tjedni, kad on mogne, ako ne mogne ovdje, onda ćemo na onoj platformi nekoj drugoj ili gdje već mogne povremeno, znači snimiti ponešto i ubaciti na YouTube kanal, koji naravno ne može da se tek tako banuje, jer na njemu nema nikakve mržnje, nego čiste fakte, činjenice, znači istorijski. Mi nikakvu mržnju ne širimo. Bilo je nekih Srba, ne Crnogoraca koji su dolazili i mene su okrivljavali na dobrom live-u. Čovjek mene potvaraš za nešto što nisam nikada postavio na YouTube kanal. Nisam mogao vjerovati svojim ušima, rekao nije, ti si pogriješio, rekao kanala, pogriješio si osobu, ali hajde, rekao nije ni bitno. Hajde, rekao, ako si završio, doviđenja. Mislim da zna dobri o kome je riječ. Bilo je to baš neki dan. Ali, znam. Mislim, ne volim se pravdati. Čuj, ja znam šta sam ja stavio na YouTube, a odakle njemu sad da sam ja stavio neke uvrede, vrijeđanje, ponižavanje, pozivanje na rat, ja se stvarno ne sjećam da sam tako nešto činio. Zaista nemam takvog videa. To je on pogriješio kanala, hajde nije ni bitno. Neka ga. U historiji nema bajki. Bajke postoje tamo gdje su gusle.
tamo može i Kraljević Marko da ima krila i njegov konjić da ima krila i da lete i tako dalje. Ali to su gusle. Istina je sasvim suprotna. A to je da je Kraljević Marko bio turski vazal. Da je poginuo u odbranu Osmanskog carstva. Prema tome, pričam ti priču, to ne vredi. Ja malo prije sam 3 puta pitao Dardaniju odakle ti to. On mi, pa naš, pa crkva, pa... Ma odakle ti? Kaži dokument odakle ti je to da bi ja mogao da nađem taj dokument. I ja mogu da pričam bajke. Umetnik sam u pričanju bajke. Ali bajke nije historija. Eto toliko, samo to. Jer mi Bošnjaci, mi moramo da pišemo istinu. Zašto? Pa zato što oko sebe imamo takve komšije koji jedva čekaju da mi nešto pogrešimo. Tako je. Mogu li ja da vas pitam još jedan put pa izađem minut? Ne možeš da ti profesor pa da me pitaš. Ti možeš da kažeš. Šta je rekao? Pa da vam kažem pa da vas pitam. Šta je rekao Vasač Obrlić? Ako ste čitali. Aj ti reci šta hoćeš, ne znam, ja nisam čitala nikakvu Vasu, na primjer, i možda većina ljudi, znači ako imaš nešto podijeli, nema potrebe i neka provokativna pitanja, sve će se uzeti u obzir. Samir. Znaš ti šta sam ja pisao? Samir, znaš šta sam ja pisao? Da, förstår inte dem. Vad skriver Vasač Obrlić? Aj malo budi precizniji, ne znam na šta asociraš. S Albanina. Aj podijeli Dardani. Aj zvaćete ja u... Nemoj, stani, samo malo. Mene, neće da pričam previše ovdje. Ti znaš da ja ne mogu. Dardanija. Ali nemojte ljudi, smije se sebi s vama, nemojte se... Vidi bolan Dardanija, i ti moraš, Dardanija, Sulejmane. Stani. I ti moraš malo da promijeniš pristup, sve je okej, mi se razumijemo, i ti i ja, i svi se mi ovdje razumijemo i poštujemo i tako će i da ostane. Ali vidi, ti sad ušao sa Vasom i ti pitaš, znate li vi šta je pisao Vaso? Pa ako je pisao je neko djelo, pisao je knjigu, pisao je negdje nešto, jasno nam je to. Ali Sulejmane, postaviš fino pitanje. Ili kažeš... Dobro, slušaj me lijepo. Hoću. Nemoj ljudi da se smiju sebi sa vama. Nemojte se smiju sa vama. Nemoj da ste najstariji. Cijel svijet zna da su Albanci, vi kažete... Nemoj da se sikiraš da ćemo da pogrešimo. Meni je, vidiš, jedini koji zna Samir, zna istoriju, vidim da gore Samir što živi u Švedsku. Samo to da ti kažem. O piradima odmah znao šta ga pitam, odmah shvatio čovjek što ga pitam. Nemojte neke da se smije sa vama. Nemojte. Šta nemojte? Ja šutim, ali kad ja pričam, nemojte ljudi, nemojte. A šta? Da je patron rođen u Bosni, jel? Jer to nemoj. Slušaj, ajde profesore, neću da te pitam, hoću da te pitam. Šta ima tu? Nemoj. Vreme te ute, gdje su bili granice? Vreme te ute, gdje su bili granice? Ajde, molim. Odgovori mi koji gradeve držao Dardanija. Dardanija je skup plemena Dardanaca i Trašana, a nikako Albana. Slušaj me, profesore, pitam te gdje su bili granice Dardanije. Dardanija je skup plemena Dardana i Trašana. Šta dalje? Izvini, profesor. Ja mislim, Sulejmane, da ti je profesor, pa eto, odgovorio ti upravo.
Pa dio on Rumunije, normalno da dio sam mu Bugarske, govorio, kad bi on hteo da mu ja Kosovo do Niša. pričam bajke. Eto. Pa još dokle je bilo? Pa eto, rekao sam ti, eto četvrti Pa Bosna, kolca sam Hercegovina, pobio. Hrvatska, Slovenija. Ne. Od Niša Kako do nije, Rumunije, čoveče? Bugarske i Kosova. Kako nije? Ne Albanija. Gdje je rato Ne sa Rimom? Crna Gora. Pa gdje je rato Teuta? U Dalmaciji, hoće je rat. A vidite, ne znam, Pa, slušajte. Teuta, ja Nemojte kako učiti se kad ne znate sjećam- istoriju, ilirsku istoriju. Središte, dobro. Sa okej. Samirom mogu. Ne mogu sa središte Samirom mogu, a s Teute vama ne. je u Nemojte, U molim. Crnoj Gori. Herceg Svi idu Novom, sa vama. a ne u Albaniji. Nemojte. Čitajte šta je rekao Ne Vasač mogu ja Čubrić. ovo Samre, Čitajte Samre, ovo šta je je već rekao Vasač Čubrić za provokacija. Albance. Nemojte ljudi, smiju se sebi Kaka sa bre vama. Vaso Čubrilović? Nemojte, Ko je taj? nemojte. Ha, Ko je ko je taj? taj? Pa Vaso. Ko je taj? Daj bre, pusti te bajke više. Ajde, bezi se. Ko je taj? Pa normalno, ko je taj? Ajde ljudi, ajde sad mi pričamo privatno. Onaj Pa što gledaj je one kamene pisao. što sam ti poslao, Taj pa vidjet isti ćeš odakle dolaze Vasač kamene. Čubrilović je napisao u Sandžaku nema stećaka zato što nema kamena. Ništa To je Emiljač, da vidimo se. Sandžak, sad ti pobegao. Selamim te, brate, Ajde. pa se čujemo poslije, Emiljač. A, on pričao o Teuti, Teuta je bila, vladala Ilirskim kraljevstvom, a mi svi znamo koliko je bilo Ilirsko kraljevstvo. Znači, mi smo već ranije pričali o tome, ne znam zašto se vraćamo na tu. Pa i ja se pitam zašto. Znači, ako Ali njihov jedini odgovor, ko je bila Teuta? Teuta je bila Ilirka, kraljica, a ne Albanka. pa to sad rekao. Ali on misli sad na granice, pa bilo je Albanija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina i neki dijelovi okolo. Ma da, Eto, to je to. to. Ali to je manje više poznato. Bilo je, znači, današnji balkanske zemlje i to je to. Ali mi nije jasno, mislim, svi znamo da je to bila Ilirska kraljica, nije bila albanska. Tu se malo zeznu, ali hajde, nije ni A bitno. zato ti kažem. Ajde, Vasač Čubrilović. Čuj, sad je Vasač Čubrilović. Koji je pisao bajke za malu decu. Kada me neko pita šta je pisao, moraš da mi kažeš šta hoćeš da me pitaš. Znači, napisao je knjigu, ok. Ne mogu ja tebi sada da kažem, ne mogu da ti čitam misli, moraš da mi kažeš šta te interesuje, koji dio, o čemu Pa, pričaš. normalno. Pa ne mogu ja čitati tvoje misli, znači knjiga je velika. To isto sada ja kažem Samiru, svom imenjaku, Samire, znaš ti šta si ti pisao u knjizi? No, logično će me pitati, čekaj, o čemu pričaš, koji dio knjige? Šta je pisao Vasač? Kad Ne je znam, Vasač dobar. Mislim, Kad je Vasač dobar. A do juče dok je nazivo Šiptarima, nije bio dobar. Ajde, molim te. ne znam, ne razumijem zašto ljudi pokušavaju sebi prisvojiti nešto što nije, znači fino piše, ne piše Albansko kraljevstvo, piše Ilirska kraljevina, znači kraljevina Bravo. Ilira. Bravo. I tu se stavlja tačka. Mislim, možemo mi pričati na kojem hoćemo jeziku, ali evo, svako će potvrditi iste te riječi. Ne znam zašto je to toliko teško izgovoriti. Tako je. Ma hajde, mislim, meni je drago kad se neko javi pa mi fino, neki lijep, A i meni je drago da normalno kaže, znaš, Vasač Čubrilović u svojoj knjizi to i to i piše to i to. Poslije možemo da otvorimo diskusiju. Civilizovana diskusija uvijek je dobrodošla, brate. Nebitno ko dolazi. Da ja vas pitam, znate li vi šta je pisao Vaso Čubrilović? Bože. Ajde. Vaso. To je čista provokacija, dođe čisto provokaciju. Da. Ja ne Može znam, nešto je pisao Vaso. ja ne znam ljudi, šta se ovo sve povampirilo danas, ja ne znam šta je ovo. Znači, svi su danas nešto revni, svako prisvaja tu historiju i pokušava. Samire, brate, Kaži. problem je najveći za njih, što ne mogu više ni jedni, ni drugi, ni treći da nas prisvajaju. Mi imamo argumenta da smo narod,
da smo tu 1000 godina. I to je za njih veliki problem. Jer oni bi sad htjeli da nas dijele svi, da nas trojače. Znaš što ću vam reći? Kako ja to vidim? Ja sam prelistao tih knjiga prilično fajn, hvala Bogu dragom, i ja sam našao da u svim tim knjigama nigdje ne pišu albanski kraljevi srednjeg vijeka, ni hrvatski, ni srpski. Nego se spominju dobri Bošnjani. Pa prema tome, sve što god bi drugo spomenuo suvišno je. Znači ne postoji ni jedne od tih naroda, tek tamo 18. vijek spominju se. 18. i 19. vijek. I ja nemam tu šta dalje komentarisati. Znači imamo pisane dokumente i tu potvrđuje sve. I sad sve što drugo se može da kaže da je kontra tome, to je mitomanija. Ništa dalje. Da. I zato ja više ne puštam ovdje u live svakog. Jednostavno ljudi su me naučili pameti prvih 15 dana, ja sam se naslušao svega, znači čovjek dođe, mekeće mi ko koza, ko ovca, ja slušam, pustim ga par minuta, ne bi počeo pričati, on i dalje. Hajde, reko napade. Došao drugi, hrče mi na live-u, pravi se da spava, da hrči. I to par puta mijenja nikove. Molim, reko, nećeš više, ja ne, zapratio sam na koji si. I ja blokada, nećeš reko više niti. Poslije tog bi došao jedan, svađa se, napada, vrijeđa koga stignem, naš neki patriota. Stavio je Ljiljane, nema čovjek, svima začepi usta. Ne znam ko je bio, mislim da je bila Stone Slipper, mislim da je bio iz Kaknja. Čovjek psuje Ramazan, molim, razguli. Nema ti mjesta kod mene, znači završio, smo položio, psuje imen i počeo psovati. Rekao, završio se, sad nećeš nikako više biti ovdje. Rekao, blokada, Jarane, završio se. Kakav si ti čovjek, bogat, znači nemaš kulture, odgoj, odakle si došao da se tako ponašaš. Nećeš kod mene, rekao. Ali eto, nažalost, ima ti takvih ljudi koji jednostavno dođu da upropaste ti live, da ti upropaste raspoloženje, dan ili kako već. Nažalost. To je njima projekat, moj projekat, moj Samer, upravo ovo što i radi, znaš, da uvjeravaju ovaj naš bošnjački narod da smo mi niko i ništa. Oni misle da je to još uvijek neka kraljevina Srba, Hrvata, Slovena i Jugoslavija, znaš, gdje smo mi neko ko je ponižen i neko ko samo treba da klima glavom. Nije to više vrijeme, to je vrijeme davno prošlo i ono što je Stone malo prije pričala vezano za naše pretke dobre Bošnjane i od Arija samog pa na ovamo, mi se borimo sa njima, jer to je plan jedne i druge, prvo jedne crkve pa kasnije jedne i druge crkve, da se upravo iskorijeni ono što je neka gnojna rana njihove Evrope, jer oni tu Evropu tako i smatraju da je to kršćanska Evropa, da je ovo Božje sveto tlo i tako dalje i tako dalje. Mi smo njima tu smetali kao Bošnjani, a kasnije i danas svima mi smetamo kao muslimani na ovom prostoru. I zato oni svi rade svim mogućim sredstvima da nas opet nekako ubjeđuju upravo u to što i pokušavaju. Znaš, da mi podlegnemo njihovim tim pričama, da smo mi niko i ništa, da smo mi nešto bez veze, da smo od nekud negdje došli, da mi pričamo srpski ili hrvatski jezik, da te neke njihove mitomanije. Boli njih spoznaja. Pa, vi znate, Bošnjak kaže da zna ko je šta je. Vi svi znate vjerovatno ko su bili narodi Kanaan teritorija. Znate kako su oni završili? Oni su, dragi moji, završili tako što su Židovi, odnosno Izraeliti, došli na njihovu teritoriju, poklali i pobili, protjerali i uzeli njihovo pagansko vjerovanje i obožavanje mnogoboštva. I historiju njihovu i sve su znači uzeli. Sad vi zamislite gdje je to došlo. Do tog da sada ovi današnji Izraelci smatraju se kao starosjedioci tog istoga. Nije istina. Oni su došli i starosjedioce, odnosno Kanaan, te grupacije naroda potamali, protjerali. I taj jedini posljednji djelić
koji je preživio, došao je u Palestinu današnju. Pa su i tamo došli za njima, i tamo ih i dan danas. I šta vam to govori? Ako ne pratite prošlost, historiju ne proučavate, gubite šta? Geografiju ljudi. Ali osim geografije, gubite i budućnost. To je taj problem, što naš narod ne konta. Ja to uporno ovdje pokušavam da našem narodu objasnim. Međutim, naš narod često to smatra ovako. Kaže, haj šta je bilo prije 1000-2000 godina, šta je briga? Hajde da mi vidimo kako ćemo sada živjeti. To znači, šta te briga šta je bilo tvom djedu, pradjedu, bitno je danas kako bude. Ali ne vidiš vam šta ti radi sad trenutno, znači. I sad trenutno ti radi ono isto što su radili tvom pradjedu, to ti sad pokušavaju opet uraditi. Da, skroz pogrešno ljudi imaju percepciju po pitanju historije. Jer ljudi, da bi mi znali šta nam je sutra, šta će biti sutra ovima koji ostanu iza nas, a to mislimo na svoje potomke, mi moramo znati šta nam je bilo jučer. Znaš, to ja uporno govorim. Da smo svjesni nekih stvari. Evo šta se događa. Oni, kad se s nekim hoće da upravlja, njima se napiše jedna velika historija pobjeda i vladara i onda se oni tako regrutiraju da bi uništili nešto drugo. Mi recimo sad, evo ovo sve je krenulo iz naroda, znači mi smo obični narod, nismo našli dovoljno poveznica u akademiji i sad čitamo razne spise, skupili smo se da nađemo šta je istina. Ako bi sutra počela neka velika kampanja i recimo davalo se nama pravo i nekakve izvlačile nekakve kvazi istine da mi sad smo nešto bili, iako se recimo ne podudara s ovim što smo mi do sad naučili, moramo se zapitati šta se događa i ko hoće da nas iskoristi za nešto. Znači, uvijek se drži istine koju si našao i da ti dođe sad, ne znam, čitava Evropa i počne praviti nekakvu veliku istoriju Bosne i recimo ti vidiš, dobro zvuči, ali sad nisam ja to tako naučio. Moraš se zapitati kakav je plan. Isto tako moraju Albanci se zapitati zašto je recimo sad ova ogromna kampanja po ovome što smo mi izučili, znači bila Ilirija, a sad ide totalno jedna kontrakampanja da je sve bila Albanija. Znači moraju se zapitati otkud sad to odjednom? Isto bi se mi morali zapitati. Otkud sad to negirali te i odjednom znači svi ti daju za pravo. Znači da je neki plan. Da su uhvatili te da si krenuo, krenuo si putem istine i kako će te uhvatiti i skrenuti je da će ti dati još veće pravo nek što si ti našao tu, a tebi odgovara, imponuje ti i ti sad uzmeš tu istinu i onda odeš krivim putem. I zato recimo Dardanja nek se zapita otkud sad ovolika kampanja, znači ja pratim puno stranica, pobija se apsolutno sve, recimo od ovoga što sam ja privatno istražila i što mi sad ovdje pokušavamo poveznice naći. I ne mogu da nađem vezu kroz ove izvore koje sam ja našla još stare neke knjige na latinskom. Znači moramo se dobro pitati i moramo se mi paziti, shvatajući kako to funkcionira. Čim uhvate da je nešto zamilo pravo, jer to je Božje obećanje je istina. Da ljudi shvate istinu na kraju krajeva ovu istinu što sam malo prije vam objasnila. Da shvatiš da je sve Božje na kraju krajeva. Da je čitav svijet Božji. I da se moramo svi okrenuti Bogu. Ali daleko smo mi od toga. I druga stvar, vidimo da polako ne dolazi na nešto što su drevni Bošnjani davno rekli crkva bosanska. Da se radi o sotonističkoj crkvi koja gleda da preuzme vlast svjetovnu, a dobro žive. Znači najveći depoziti zlata i svega su u tim centrima. I upravljaju ljudima duhovne i što misle u sebi da ne valja, oni će zašto je crkva rekla uraditi, zato kao to je od Boga. Znači još više će se izgriješiti. Znači ne smijemo pasti u tu klopku i moramo se dobro držati ovih temelja što smo mi našli da se ne bi negdje skrenulo i na kraju oni taj narod u zid odvedu takvim načinom. Evo recimo sad
I sad imaš, evo, kad sa Srbima kaže Dardanija, smiju vam se Srbi. Srbi, znači, su se smijali, sad se smiju kad im kažeš da je Bošnjak jedno staro ime, da su u Bosni svi bili Bošnjaci. Evo, kad idemo u skoru historiju, znači, bili muslimani, pravoslavci, katolici, to kad je došlo, znači, do pokrštavanja i uzimanja drugih vjera mimo ovog starog kršćanstva. Znači, evo, priznala smo, bili smo svi Bošnjaci, ne, ni to ne, i to im je smiješno. A znači, imaju jasni dokazi o tome. I Franjevci su napravili veliku uslugu Bosni, što su ne svi, ali neki od njih napravili jako dobre istinite zapise. Zašto su ljudi bili vjernici? Znači, trebalo je neko, eto, malo od njih je nešto napisao što je veliku uslugu učinilo toj istini. I eto, toliko. Taj put kojim oni idu, to je put u sunovrat. Tako historija kaže za sve one koji su bili pa su nestali. Izvolite, Sulejmane, halal, molim te. Zašto sve stare knjige se prevode sa latinskog na ilirički? Zar to nije dokaz neki? Kasnije, sa latinskog na bosanski. Zašto se ne prevode na albanski, pošto je taj lirik čitav albanski? To je suština pitanja je u tome. Ti si meni, Sulejmane, slao onaj riječnik ilirski, ja sam njega detaljno pregledao. Ima uporeda mesapski, znači ima onda ilirski i tamo onaj, znači slovenski, jel? I tačno se vidi da nema neke razlike, to je jedan te isti jezik koji mi danas pričamo. Znači ima neki razlike, ali nije svugdje. Znači, definitivno jezik koji mi danas pričamo je ilirski jezik. A to ne mogu da kažu Albanci, nažalost. A ja imam još 2-3 riječnika koji su isti ili slični. I piše dalmatinski, a u stvari je ilirski, odnosno bosanski. Ali, ne to. 55% današnjeg bosanskog jezika je ilirski jezik. Ja sam u mojoj knjizi Bogumil iz Sandžaka pronašao dokument gde Jajčanin kaže doslovice ovako: ovaj naš lijepi i lirički, koji neki nazvaše bosanski, neki nazvaše slavonski, a neki dalmatinski. Pazite, ni jednog trenutka ne spominje ni hrvatski, ni srpski, već doslovice govori ovo. Da. O čemu mislim, ja kažem, daj mi dokument. Kaži mi knjigu tu i tu, ta strana, da ja vidim koji je to dokument. Eto, toliko. Ja samo gledam, hvala ti Sulejmane na iznošenju, ja samo gledam kroz dokumente, daj mi neki dokaz, ne mora biti dokument, daj mi neki, eto, na kameru da vidim, ima li kakav znak tog što pričaš, znači mora biti nešto, on nema, nažalost. Mislim, možemo se lagati kako hoćemo, izmišljati, ko što je onaj bio, kako se nazove, Srđan. Kosovska bitka je odavno prošla. Da. Vi ste čuli sigurno svi, ja sam zvao više puta Srđana, znači on je iznosio samo po toponima, znači on nema ni jednog dokumenta za ono što on govori. On koristi Google i prevodi sa romanskog na, odnosno rumunskog na srpski, pa sa srpskog na latinski, pa sa latinskog na rumunski, pa na grčki, i on to stalno vrti u krug. Ja gledam, čovječe Bože, pa ne možeš ti meni historiju prenositi, prenošeći sa jednog jezika na drugi definicije koje ti izmišljaš. Specijalista za obrtanje. Rekao, gdje ti meni daj knjigu, daj mi jedan dokument, daj mi nešto, eto, samo da vidiš. Ma kakvi. On je meni poslao možda 1000 poruka na Messengeru. Ja sam to pregledao, neke islike slao i svašta nešto. Međutim, u njega je sve čisto, ništa temelja nema, da budem iskren. Nešto malo ima nekih sitnica što bi se moglo malo razabrati, ali vrlo malo. I to što ima, to opet nema tako neke bliske povezanosti s onim što on meni šalje. Ali nisam htio da mu ništa govorim, šutio sam. Jer imam neko, kako da kažem,
neću nikog da vrijeđam, ok, posao si sagledao sam, hvala, dovoljno je, eto, to je to. Ne da ispane da ga sad ponižavam na nešto. Ipak treba imati obraza, znači neko poštovanje, ok, izvojio se vremena, potrudio se da pošalješ, ali Sam će on sebe isključiti. sam će on skontat se. Pa je li tako? Ali mi je čudna njegova teorija gdje on cijeli svijet smatra vlaškim. I on njega, znači, po njegovom svi su Vlasi. Ali to je opet... Meni je zanimljivo oko Ilira, ovo samo da kažem, pa se mutat moram svakako. Meni je zanimljivo ovo sve oko Ilira, jedino u Bosni se pisao Ilirski list, kao štampa. Ne znam da je igdje drugo. Tako da, žao mi je stvarno. Moram same da se mutam, halalima. Ništa, što se mene lično tiče, ja sam to sve, sad ti kažem, sagledu, oni stvarno ne imaju ništa. A ovi opet Vlasi mrze Srbe. A Srbi opet istu teoriju imaju kao i Vlasi. Da je sve srpsko, da je i Isus Srbin bio, i Adam je bio Srbin, i Tobe Arabi kažu i za Boga, i da je Bog Srbin. A idi bježi ga rekao, imate li kraja svojoj maštini i toma. Znači, ima neka šala, mogu razvoniti, ali to vaše, to je malo otišlo predaleko. Ja to ne mogu skuhati nikako. I jednostavno, povučem se, ne mogu takve diskusije, znači to nema zdravog razuma, znači. I onda pođu pričat nešto o vjeri, ko je prodao vjeru za večeru, ljudi moji, znači došli ste kao robovi na Balkan, pa ste onda bili pagani, znači niste imali veze ni sa jednom vjerom u današnjom. I onda prelazite na katoličanstvo, ljudi moji. Pa bili ste katolici, vaš Nemanja je bio katolik. I onda kad je dobio, znači, nezavisnost, odnosno kad je dobio drugog vladara, onda je prešao ponovo, znači kad je bio nešto, da kažem, imao neku knježevnu, ma nije ni to imao, ajte, eto kažem. Onda je uzeo, vratio se ovome, kako se zove, Svetosavlju, koji opet nema veze sa kršćanstvom. Pa kako mogu da kažu za sebe da su kršćani? Pa oni nemaju ništa sa kršćanstvom, osim što se prekrsti. Ništa, apsolutno ništa, ja sam pregledao to sve. Samo malo. Evo Samre, ja mislim da je ovo tebi dostupno gore gdje se ti nalaziš, ako nemaš. Evo ti ovako ova knjiga, ja ću se povećat samo sekundu pa će se smanjiti. Okej. Uglavnom, eto, to je to. Što se ne tiče, mogu bi svašta nešto još reći, ali eto, to je to. Evo je. Aha, to je to. Gustav Cipel, jest. Jako jedna bitna knjiga po pitanju Bosne i Ilira. Onda sad ću ja tebi još Throughout Bosnian and Herzegovina on food during, evo samo sekundu da ne čitam. To su neka djela po pitanju historije Ilira. Svako dobro. Evo. Ovo ne biše samo tebi, ime ne izbriši, ja ne možem ništa komentarsati. Znači, odustao sam od pisanja. Artur Ivans. Imao sam negdje nešto od njega. Ion Vrtrag. Po pitanju lirikuma. Da vidim gore, sam šta piše iznad. Po pitanju lirikuma, evo čekaj ovako možda ti je bolje. Bosnian und Herzegovina mislim da sam imao to negdje. To su neke knjige po pitanju i lirikuma i lira. Jesu, dobre su knjige. Znaš šta, možemo ja opet ponavljam svi mi što je nama drago, da to nekako prihvatimo i šta ja znam da to kasnije pričamo, ali gdje je tu suština, gdje je tu istina? Mi ono što pokušavamo, evo kako vidim Samire, i ti, i Samir, i nas Sulejman, i svi mi gledamo da to ne uvrijedimo nikoga, nego da mi to jednostavno prinesemo baš onako kako jeste. Šta ja imam ako krivim historiju, šta ja imam ako nešto
nadodajem na to, ako lažem, ako petljam i takve te stvari izmišljam, nemamo ništa. Bitna nam je istina svima onako kako jeste. Evo Samre i ovo sebi uskaj. Ne znam, vidi li se. Malo samo udalje da vidim. Evo ako ćemo. Jako bitni dokument po pitanju lirikuma. Samo sekundu. Eto, slikano. Pa ću to gledati poslije. Da. To su neki dokumenti gdje se baš spominje naša teritorija, Bosna, spominju se taj lirikum, spominje se to kraljevstvo. To nisu, opet ja kažem, naši izvori, to nisu bosanski izvori. Pa da mi kažemo da su to neke mitomanije i kako već šta. To su sve izvori koji su pouzdani 100%, od Ilirskog lista pa nadalje sve. Mi nemamo šta, jednostavno, kome se sviđa, a istina sviđa, a kome ne sviđa, njihov problem, šta ćemo tu. Ali nemoj me više ni Hrvatit, nemoj me ni Slovenit, nemoj me ni Srbit, ni Albanit, nemoj me ništa, pusti me, što Asmir malo prije reče, to sam, želim da sam to i poštujem ja tvoje, jednostavno. Znaš što primjećujem, Samire? Što više, znaš, zadiremo u prošlost, sve se više budi neprijateljstava okolo. I nešto razmišljam, možda baš ta bosanska historija ne daju da ispliva jer bi došlo do velikih svađa i previranja, nekako mi tako izgleda. Jer sam ja baš očekivala, pratim te stranice recimo oko Velike Albanije, sad nikako mi se, kao što rekao, ne podudara s ovim što čitam i kontam joj sad će ovi, znaš, da se ljute, a već smo prešli ovu veliko-srpske, veliko-hrvatske, to smo već prevazišli, idemo dalje u prošlost i sad su ljute ovi u njihovo gdje se zadire, znači sad su ovi ljuti kako idemo više i dublje, sve će više biti neprijatelja i ovih koji se ljute. Znači sa takvim stavom da neće uopšte da prihvate drugačije nešto. Znači ovo je naše i ne damo sad to. A mi recimo nemamo ništa naše, nego sad to sve iskopavamo jer je sve zakopano. Ne mogu da shvate da je to prava linija. Možda ono što se krilo i zabranjivalo je baš to što je istina. I kad se prate, znači, što kažu te, kako oni to zovu, teorije zavjere, na kraju ispadnu sve istinite. I ovo je sad sve teorija zavjere. Mislim, kakvu mi zavjeru imamo kad se sve negira. Negira se sad Bosna i bosanstvo. Mi smo kao neki Turci, još nisu neki prevazišli taj dio. Ništa, lako noć vam želim svima, čujemo se. Evo, čuvajte se, prijatno.